Ya. Kalau dia orang nggak tahu rekam. Jadi, tim yang akan berangkat ke Medan pada hari ini, Pak Tuan Mahdi, Wayne, dan Pak Hendra. Ya. Bus baru tiba di Aceh, Armada Indah. Double decker. VIP suite Armada Indah. Bed. Ini tujuannya ke Medan. Kita di sini sayang. Kita di sini. Ini sama di situ. Good. Jangan kakak mau makan. Ini nih, adik 34B sama 4D. Ya. Mana? Medan. Yeah. Gimana? Kayak dalam atau luar? Serah. Tentang Aerobus. New blanket. Coklat. Face mask papaya. Biar kerut di sana. Roti panggang. Nut. And what is this? Tanya si Win ni. Tisu dia. Susah. Basah. Oh, MacBook Pro aja. Mana udah lama kali ni tadi. Apa? 10 tahun lah. 8 tahun. Yang kira-kira. Oh, Intel ya. Ya, sini. And you get mirror. Berbulatan. Cairan nih. Kayaknya aha. Kan sini. Iya, udah kayak kota Bukit. Kirain udah masuk pelabuhan. Naik kapal masih ada di sini. Hah? Masih ada naik kapal ke Jakarta. Oh, Sinabung. Lawan KM Sinabung. Masih ada? Dua agak dong. Baru 2 malam lah, benar-benar lah. Ya, baru 2 malam. Daripada dari bus mereka dari bus. Malah kapalnya lebih rileks. Ya, walaupun daeng rame-rame tapi gunung dulu. Oh, ini baru masuk pelabuhan.
Tadi itu kawasan industri gitu ya. Assalamualaikum Syekh. Syekh, nalung kirim nomor Pahudri betul bukan? Pak Sekwan. Sekwan. Jadi tinggal perasaan loan kan. Dia pernah di loan WA katanya. Nyokok. Itu bit lama. Tampilkan kartu Anda kembali. Pamerkan kakak. Kartu Anda. Refresh. Silahkan ambil. Pak, tiket. Tiket. Oh, tak. Apa? Oh, tap balik dia keluar. Pelabuhan Belawan. Raya sih dah 50 feet container. P2 siapa sini Pak? P2 namanya Pak Sigit. Sigit. Oh, Sigit. Kita parkir. Oh enggak Pak, saya parkir tarik dulu keluar atau saya bawa dulu ke situ Pak? Ke dalam itu. Sambil nunggu Pak. Aku parkir aja tuh. Paling depan dikit kayaknya Pak. Depan dikit. Ini bisa keluar di sini. Bisa Pak, aman. Bisa. Aman Pak. Bisa Pak? Bisa ya? Bisa Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak. Baik. Apa Pak? Tim ini pejuang UU Sabang. Ada dong. Jadi voting apa tadi weekend? Hah? Ada ibu loh. Jadi voting apa tadi weekend? Ayam Kalasan. Ada play euro juga. Naik pesawat. Berapa orang Kak? 7 orang. 7 orang. Mau Ya. di mana? Di bawah boleh? 7 orang ya? Di atas boleh? Bawah aja lah. Boleh? Hmm? Gimana? Sini aja. 8. Ya, For your living half an hour, I don't know, 1 hour. when we will meet? We will meet at 6. Okay. 2 hours. Oh yes, 6 oh lah. Kapan lah? Si bolang durian. Wah. Best durian. Wah. Asin.
This handle. Really? Yeah. Hermes, you know the luxury bed. Oh, Hermes. this one is the most. This one, Yes. the most expensive. It's more expensive. Yeah. Very good. Hermes. This handle is small one. Yep. Dia kira banyak detail no. Ini apa konturannya nih? Kelihatan itu Pak. Kelihatan, kelihatan dulu yang Biar kata kita up di story deh. Kak, udah pesan atas nama Riyadi. Ada busnya? Mana busnya di mana? Oh, busnya di sebelah sana ya. Kak. Ini. Ada apa? Hah? Ada bus ya? Ada. Ada? Nggak ada. Oh, Maybe it's about pillow. No. Cholesterol. Yeah, I already checked this cholesterol. I have high cholesterol. So when I exercise every day or 4 or 5 times a week, it doesn't It's hurt. better. Yeah, it doesn't hurt. Brilliant made Bunda bag. This one is very good. ENW. This is our The bus. Bus is ready. no, relax. Oh yeah, that's the bus. The pink Sleeping bus. bus.